Cheval sun Corintios capítulo 1. Hoon Pabloon, ayon tapukop yuun te Jesucristo tas ventas canheliotante Diose, hoon sok te kermanotik Timoteoe. Yahpat beyesha botanik haesh te chunhelesh yuun Dios te ayesh talun Corinto. Sok spisil te machatik chulum yuun Dios tas kinal Acaya. Akayak beyesh lamal kinal tas venta yutziliotante tatik Dios sok te kahvaltik Jesucristoe. Elaven yutzil te Diose te state kahvaltik Jesucristoe. Hahtatik uk te bayal yash kostayotike, sokha Dios kuntik te yasmuktes kinal kaitik spisil orae. Hayasmuktes botik inal kaitik ta pisiltik tik ala ayotik ta voklahele. Svente yon hich me yashu kuntik te yahmuktes betik inal yayik yantik uk tik ala ayik ta voklahele. Te bila lasmuktes kinal kaitik a te Diose, hanish yakak betik shmuk uk inal yayik a te yantike. Melel bayal yash ash vokoltik ta pisiltik ta sventa biti hun ayotik so Cristo tek bayal as vokole. Halk meto. Hanish de Cristoe te bayal yashmukuk inal kaitik yune. Hichun te me ayon ta voklakel sok te hotake. Halsvente te hich me ya taik smukuk inal awayik sok te a kolelike. Sok te me Dios yasmuktes bonk inal kaye. Hanish hich ya taik smukuk inal awayik uk. Hich me hunasha wotanik tas ikel te bila pahal yaktak asheh vokoltik yune. Hichun hunko tantik yah malitik te ya taik smukul inala wayik yun uk te Diose, mele yaktak ashel avokolik hich bitil te holtike. Kermanotak, yah kani anaix te hol te bayal ash vokoltik ta baisk inal Asia, ash helav yala la kaitik te vokoltike, mabak anko chukuntik, lah koitik te teash la hotikish a, ha hich la kaitikish ta kotantik te bitil mach atik kechelikish ta milele. Svente yu maba yahmukul otanin bahtik tukeltik, hanas yask ante yasmukulin kotantis tukel te Diose, te hayascha kusestel te animaitike, te Diose halas koltayotik ta libre tabay in la helto, tek ashem to shan shiveltik sbay, sokhuhunk al yas koltayotik shan lokel te a, hichun kotantik yah malitik te yas koltayotik lokel spisit ora tabay te la hele, sok yame a koltayonik tas oponel te Diose. Yun te me ay machat sobol te yas opon botik Dios tahtoholtike. Hanish hich ay met sobol machatike yalik vokol tas tohol Dios yun te bendición la yak botike. Ay bila te yash hach botik bus kotantik. Hayayal botik ta kotantik te lekak o bahtik ta meleli ta balumilalto. Kashen toshan ta toholik te hayshe. Hainto mahag nash ta sventa te ihiltike. Melel ha te Diose ta sventa yutzilio tante hichiak o kushinokotike. Tabay karta etik te tsiubil kuntike. Mayan yanuk las pas beyesh. Hishnish las pas beyesh te bit ilyashua unik gilele. Sok te bit ilyashkota otanike. Sokotanuk te lekuk yashkota otanike. Hish te bit ila nahuikish oliluke. Tek alayashcha tal shan te kahvaltik Jesuse. Te haishe yames busna otanik kuntik. Histe bit ilias busna kotantik avunik uk te haishe. Te bit hich aita kotane. Hal sventel te nel kang bakile svente yun hich me ya tas bus avotanik che vuelta a te hichuke. Hich lah nop te yashk ashkilesh te kalal yash bon tas kinal Macedonia. Sok lah nop shan te yasuktontel ta tohlike. Svente yun te kalal la hishkotan tabay Macedonia. Hich me yashua unik te ya koltayonik te bit ilyash benon baek alal tas kinal Judea. Te bit hich lah nopta kotane. Yumbal maba lah nopta lek te ala hich la kale. Yumbala kuyuhik te hanash ta sventa bak etal te yakal te me yashue o mashue. Te Diose ha testigo kuntik te mashu te hunk al yakal beyesh. Hich. Sok yank al yakal beyesh. Huuk. Melel te snichan Diose, ha te Jesucristoe. Te las cholbeyes koplau ta toholik te hoon sok te Silvano sok te Timoteoe. Mayuk bantish talch bahtnash te bila yayale, te me yashu o mashu. Hauk meto, ta sventa Cristo yashu ta pases pisil te bila yalo te Diose. Ha sventa el te hichuk, shotik ta sventa Cristo Jesus te alalia kalbetik vokol te Diose.
Sokhate Diose te la yak ishtek ashe chunetik te Kristoe. Sokhala yuni notikish te Diose. Hich yakobotikish kishtik te seyoe. Sok yakobotikish ainuk ta kotantik te chul espirituе. Senta senya te bila ya yakbotik shanta patile. Hauk meto te bitil mato ba mukonta Corinto. Hish te bitil nopil kune. Hame testiu kun te Diose. Te skahnash te ay akoplalik ta kotante haishe. Mayunuk yak an suhtikesh te bila yaskana chunik te haishe. Melel ayishit te chunhela botanike. Hashanish te yahkoltayesh ta atel te haishe. Svente yun hich me ya tas bus a botanik. Cheval sun Corintios capítulo 2. Hasvente el de hich las nopshanta kotante ma vayashtal kak beeshan amela botanik tahventa. Yun te mejonia kak beesh amela botanike. Mach amme ate yasmuktes bonk inalkai te hone. Hauk meto. Bitin Yeshua unik. Te melen nela kak beesh amela botanik ti haishe. Hasvente el te las eubeesh akartaik. Svente yun ma vayavak bonik melkotan te metalon ta toholike. Yun hayask ante yavak bonik busnahu kotan te haishe. Haita kotan te yamesh busna botanik uk te me ais bus kotan te hone. Te kalalah pas beyesh te kartae. Bayal ayon ta melotan. Sok ta vokol. Sok bayala kok etah bata aventaik. Hauk meto. Mayunuk halah tsiu beyesh karta yuun te yakak eshta melotane. Halas an kotan te yakuk anaik te biti bayal kusheshta kotane. Hauk meto. Te bitil ay mach ala yak te melotane. Maho konash tukel te la yak bon melkotane. Haish la yak beesha mela botanik ta pisilik uk. Mashkal te bayala mela botanike. Yun mahk anshela bon ta kop. Tik ish ate tulan tohop te se la wak beyik te kalala chahpanike. Hich yun ta orato. Halek te yapas beyik ish perdon sok te yamuk te sbek inal yaye. Svente yun mamesh te not yun te melotane. Hasvente el te yakalbeyesh vukol te yawak beyik yil te bitik ush yawai ta botanike. Ta nelalto la kalbeyesh ta kartas koplal invinikto. Svente yun teme yah na a teme ya chumbonis pisil te bida yakalbeyesh te yapasike. Teme ay macha yapas beyik perdon yun te bila amen las pase. Hich yapas be perdon yun uk te hone. Yun te macha yapas be perdone. Teme ainish bila yaskan yapas be perdon yune. Hayah pas be perdon ta venta iktas tohol te Kristoe. Svente yun hich ma vayas salotik te a te satanase. Mele kilotik te vayas mañas tukele. Kalak on ta bailum troas tas cholel te lekiachik opion te Kristoe. Te kavaltik la sambon te bes venta yashu te yash atehon te a. Hauk meto. Mala yich leva te kotane. Yun malah tate a te kermano tik titoe. Hishlah pat be hileyo tanik bontas kinal Macedonia. Hauk meto. Okola yalbotik te Diose te spisil ora yaskoltayotik ta tsalauta sventa te Kristoe. Diose yakta pukelta bayuk ta venta tik te skoplal te Kristoe. Hichbit il te bila mero buht anashig yash benta bayuke. Yun te hotike hich koemotik te bitil perfume tas toho Dios yun te Kristoe. Pahal yash puk yik tas tohol te machatik yash kolike sok tas tohol te machatik yash bahtik ta chayele. Melel te machatik chayel yash bahtike. Hich koemotik ya yik te biti bayals tuil te yash lahik yune. Yan te machatik yash kolike. Hich koemotik ya yik te biti perfume te yash kushinik yune. Tas pisil into. Macha yashu yun spasel tas tukelnash. Hauk meto, te hotike mahichuk ayotik te biti yantik te yaskuyik tas polmalik te skopyose. Te hotike haya kaltik ta hamas pisil te skopyose. Yun hati kumbilotik yun te Diose, sok ayotik ta batinel yun te Kristoe. Cheval sun Corintios capítulo 3. Yun balya kuyik te yashashkak batishanta ichel tamuka. Sok yun balyas ante ay karta yakak beyesha vilik te bante yalbotik te bitil leka teltik. Hiç te bitil ayas pasik te yantike. Sok yabask ante yak ambeyesh karta ta toholik uk te hayshe. Mahichuk.
Melejaish atukelik te kartak oemesh kuntike. Tsiubil ta kotantik te teya shuya yalik a sok yasna x to hospital te ansviniketike. Hamal chikanta ilel te ha karta ish te tsiubil unte Cristo te la yak ta venta tike. Mahak tsiubilesh ta tinta. Ha tsiubilesh a te espiritu unte kushul yose. Mahak chohtilay bil ta tsibuye ta bay pechel tonetik. Hala ish chohtilayel ta tsibuye ta otanik. Spisilinto. Hasmukul kotantik tas tohol Dios tas venta te Cristo Mayunug yashuya kaltik te ay bila yashu kuntik ta tukeltik nashe. Spisil te bila yashu kuntike, haya yak otok ta pases tukel te Diose. Hanas tukel te la yik otik ta abatinel ta yales koplal te yachil trato Inte trato mahaukish te tsiubile. Ha ish te espiritu te kushul stukele. Te mandalil te tsiubil hilele, ay lahel tas venta. Yante espiritu Hai kushinel tas ventas tukel. Te mandalil yun Moisés te ay lahel tas venta. La yi chohti la yel ta tsibuel ta pecheltonetik. Te kalahich yak ta koel ta pasele. Ay bayal shohobil te yutzilale. Hish te israelitike ma ku yunik yile sitielau te Moisés. Yun bayal shohobahem te site. Hauk meto. Kunkun tuk te shohobile. Te mehich ay yutzilau te mandaliletik te ay lahel tas venta Mabalk ashemuk toshan hich ayutzilal yicho te skop Dios te la yak te chul espiritu Habe, te me bayal yutzilal te mandalil te las venta en yak el castigo yu un te mulile. Mabalk ashemuk toshan hich ayutzilal te skop Dios te yal te biti libre yeshkotik yu un te multike. Melel te mandalile, ay bayal yutzilal tan el alto. Haug meto. Ma pahalug yutzilal sok te bila chikna hishtek ashem toshan ayutzilas tukele. Aynash yutzilal te bila ma bahala bayal ale. Haug meto. Ashem toshan ayutzilal te bila ashel mashla bahtel kinale. Te biti hich yakotik tas maliyele, hich hamal kotantik ta yales pisil ora. Ma hichuk yah pastik te biti las pas te Moisese. Te las makta pak sitila. Sventa yu maba ya yilik a te israelitik te bitilashtuk te shohobi yelaw te maba halahe. Hauk meto, mak ota yotanik te bila la yilike. Hatok alalta orato. Te alala yilik te pokol trato Hana nishich makalto sitik yu un te pak Meler hanash ta sventa Cristo te yashuya shlok te pak Hishta orato te jujumboe te ya yilik te junetik si ubil yu un te Moisese. Mas naix to hol te bia yilik te te melen makalto tapak te yotanike. Hauk meto, te alalia suhtes yotanik tas to hol te kahwaltike, te pak ye yichlok esel. Melel te kahwaltike ha te espiritu ta banti ay te espiritu yun te kahwaltike, ay kolel te hichun te holtike, lemen shohobel yutzilal kahwaltik tas sit kelautik, histe bitil espejo, yun maba makali sitik tapak. Hich yanyano tik tak at pohel tas venta te pahal kiretik eshkotik sok te yutzilale. Hayatel te espiritu yun te kahwaltik te yesh ateta kotantik. Llevarse 1 Corintios capítulo 4. Hal venta el te mashpek akotantik, te melel Dios la yak botikish kateltik tas venta biti la kishtik ushtayel yun. La kishkitatikish hilel te bila la pastik ta muken te yeshk eshawotik yune. Mabaya kaitik lolaivane. Sok mabaya kaptik ta lotil pihutesel te skopyose. Hanash yakaltik te bilas melelile. Hiche kaktik ta ilel tas tohol spisilik te bitil ay te kotantik tas tohol te yose. Te mach yal te mahamaluk te lek yachik op yakaltike. Hanash te mach atigesh bahtik ta chayele. Melel te Dios yun imbalumilalto. Skat pune ta masi te mach atik mabash chunehik te yose. Hich mashuyes naix tohol shuhtuk. Sventa yun hich mashil beik shohobel yutzilal te lekiachik opyu un te Cristo Melel te Cristo pahal yile sok te Diose. Melel te hootike, mahaok yah chol koplaltik. Hayah cholbetis koplaltik kahwaltik Jesucristo Te hootike, abatnash ayotik ta toholik ta sventash kushulyotan te Jesuse. Melel hala yastukel te Diose. Te yasakuk inal ta bay te ik inale. Sokhanish te la yak sakubuk inal ta bay te kotantike. Sventa yun hich meyah nabetix ba te yutzilal te Diose.
te chicanta ilelta sitielaute Jesucristo Ayishta venta tiktik ule halil te nohelta pakbil oshom te pasbil ta achale. Svente yun hich yash chikna te hanashta sventa smukul yu el Dios te aibila yashu kuntike. Mahakta sventa te kiptike. Hich yun, manchuk te me ay bayal te bila yash ashu koltik yune. Hauk me to, yash lokotik te Sok manchuk te me mashu te biya kut bahtike. Hauk me to, mak asheluk yash lahotik ta tenel yun. Sok manchuk te me bayal ayotik ta utzinel, hauk me to, maba pihtes birotik. Sok manchuk te me yash lahotik yilel, hauk me to, mak asheluk yasinotik. Bayuk yash botik, ayotik ta lajes pisil ora, sok te bak etaltik hich bitil te Jesuse. Svente yun hich me yash chikna ta bay bak etaltik uuk te bitik kushul stukele. Menel te hayek al kushulotik ta kinal, te hotike ayotik ta lajel ta ska te Jesuse. Svente yun hich me yash chikna ta sventa bak etaltik te yash laje te bitik kushul stukel te Jesuse. Hich te hotike yash lahotik sok te bak etaltike. Yan te haishe ya taik kushinel atukelik. Hich te bitil tsiubil ta sun te Diose. La kak chunel kotan ha sventa el te hich la kale te shie. Hich chunetik uk te hotike sok ha sventa el te hich ya kaltike. Yuh nautis to hol te biti Dios las chakuses tabay animaitik te kahol te Jesuse. Hananish hich yash chakuses sotik tel sok te Jesuse. Svente yun kunash yayik otik bael te tabanti aye. Spisil te bile yash kotah venta tik te hotike. Sventa kushta ye lik te haishe. Sventa yun aimet so bol te yash agbot bendición yun te Diose. Sok aimet so bol te yayalik vokol yun te yutzilal te Diose. Svente el te mash pek ate kotantike. Manchuk te me yanyanta lahel te bak etaltike. Hauk me to. Yanyanta achubel kuhung al te kotantike. Merel te bile yashk ashukol digyul dito tak inale. Ashel nash aisok mayuk lex oblas tuken. Hayah tahtik baya kutsilaltik tak ashen toshan ta sventas bahtel kinal. Mame hauk bayan ta kotantik te bila chikanta ilel yakiltike. Hauk me te bila machikanuk ta ilele. Merel te bila chikanta ilele, ashel nash ais tukel. Yan te bila machikanuk ta ilele, sbahtel kinal ais tukel. Cheval sun Corintios capítulo 5. Te hotike hich emotik te bitil volna tabalumilal. Sok hich emotik te bitil nailpak te mashalake. Naotik te yashin te bilah nainetike. Melel Dios paso botikish, yan te yayak naintik, sventas bahtek inalta churchan. Te mahawk pas biltas kap te ansviniketike. Hal svente el te yakotik ta ahkantak inalte hayek nainetik imbak etaltik to. Yun kotantik gesh akbototikish naintikish te bak etaltik te aita churchane. Hich meyah laptik te bitil kule. Yun mamet analugesh kotik. Te hayek yah naintik imbak etaltik to. Yakotik ta ahkan yuun ay bayah wokoltik yak kaitik. Mayunuk yak antik te yah lok estik te pokol bak etaltike. Hayak antik te yakuh laptikish ta ora te yach ile svente yuun te bila yash laje. Yameshk atpu ta sventa kushinel. Ho svente el te Dios te hish las pasbotik te hich yeshk otik ta patil yune. Sukhanish yak obotikish te chul espiritu. Te hasenya kich otikish te bila yayak botik shan kish tik ta patile. Hichun ais mugul kotantik pisil ora. Melel naotik to hol te maba ayotik ta meroh nahtik te hayeshank al nainetik imbak etaltik to. Yun mato ayokotik ta bay te kahwaltike. Melel ta sventa shunhel kotantik te yakotik ta bele. Mayunuk te chikan ta ilel ta sitike. Ayis mugul kotantik yun. So kotantikuk te yakikitatikish hilel tan nainel imbak etaltik to. Yun hich meyesh bahoin bahtikis sok te kahwaltike. Hich yun spisiluk orak toyolo kotantik yun spasel te bila yask anyotan te kahwaltike. Chikante meh nainetik to te bak etaltike. O te melakikitatikish hilele. Meleh pisiltik yamesh kohtek ambahtik tabay chahpahibal yun te Kristo Sventa yun tul yame yish te bila yashkota sventa Chikante bilas pasotek alas naineto ates bak etale. Chikante me leke o te me malekuke.
Nautix tohol te bitil shibantix bah te kahvaltike. Hich ya katelintik te ya kakbetik otok ta yotanik te ansviniketike. Hauk meto, Dios es nabotik ta lek te bigile te kotantike. Sok te ha ishe ya kal te ya nabotik ug te bigile te kotantike. Mayunuk ya shachkaltik sham te lek koplaltike. Hannas jak antik te ayuk bitit toyok inalya vayi kuntik. Sventa yun ya meshua unik te asutes beyik skopik te machatik kahalya yaks baiki un te bigile yutzilalik tak inale. Sok te shut mayus koplal yunix tuke te bigile te yotanike. Te me jove hem holya vaike, hata sventa te diose. O te me maba joven hole, sventa uste se lik yashkot. Melel kaya suhotik ta kotantik ya kaitik te shkushulyotan te Kristoe. Yun natik te lah yun spisilik te tule. Hich lahik ta spisilik. Hanis hich lah ug te Kristo, ta sventa te ansveniketike. Sventa yun te haye kushulik te kinale, maba kushulikish ta stukelik nash. Ha kushulikish ta sventa Kristo te lahe, sok te cha kustel ta sventa ke. Hichun te hootike ma hichuk nopotik te bitil ay te yantike. Hich te bitil yalik te machatik ayik ta balumilale. Manchuk te me hich nopobetik skoplal Kristo hich te bitil yalike. Ta ora to ma hichuk oemish ta kotantik te bitil yalike. Hichun te macha hunash koemisok te Kristoe. Yachil ans vinikish. Hilemis pisil te spokol kushlehale. Ta ora to la yichish achute sel ta spisil. Tas pisil into ha yatel te diose te hanish la yak hunahu kotan batik sok ta svento te Kristoe. Sok la yak botikish katel tik tas cholel te biti yashu yashuna yotans baik sok Dios pisil te ansveniketike. Habi ha te Dios yak te yashuna yotans baik sok te machatik ayik ta balumilal ta sventa Kristo. Mabayas nabes mulik te ansveniketike. Sok ha yak obotikish katel tik tas cholel te biti yashuna yotans baik soke. Hichun tek elotik tak opta toholik ta sventa te Kristoe. Hich cuente biti haya yalvokol Dios ta toholik ta venta tik te hotike. Yakabesh vokol ta toholik ta sventas bil te Kristoe. Te aka hunahuka wotanik tas tohol te Diose. Mele te Kristoe mayuk smulstuke. Hauk meto te Diose hala yak beta sventas kuchel te multike. Sventa yun hich me libre yeshkotik yun multik ta sventa biti hunko emotiki sok te Kristoe. Llevarse 1 Corintios capítulo 6. Hichun te biti hoy bahtik ta atel sok te Diose. Ya me está kuyesh te mame toholuk yeshkot abunik te la yak ishta ile yutzilyotan ta toholik te Diose. Yun hich yalo hilel tasun. Hamero yorail te la kaibats tohol te akope. Hask alelal kolel ate la koltayate te shie. Ta orato ha yorailish te aita chunele. Sokta orato hask alelalish te kolele. Yahtsahta bahtik te mayuk maç yakaktik yaluk tulukutike. Sventa mam ayuk maç yalbe amens koplal te bitik hiç okateltike. Hiçun hayahsk anya kalbetik yutzis bisit ansviniketik te biti abatotiki un te Diose. Chikante bile yeştal tahtoholtike. Yaskan sihkuntik te utsinele. Te me bale. Sok te vokoltike. Sok te mahele. Te chukele, te auta yel ta kontrene yun te ansviniketike, sok te turan atele, sok te mayukush otanil ta vayele, sok te ayvi na la kaitike. Buen tohuyask anish ainotik, sok aispihi kotantik, spisilyesh kuch kuntik, sok ayutsi kotantik ta sventa te chule spiritue, sok te aishkushu kotantik ta melele, sok smelelil te bile yakaltike, sok hich obetik yuel te Diose. Haka te hiptik te bitil to ayotik tak inale. Hayaka etik salaw a sok ha mahkiltik. Ta vael tak eshen. Ayash ich ototik ta muk. Ay mash ich ototik ta muk. Ay telek koplaltik ya yalbotike. Ay amen koplaltik yunik. Ay mach atis kuyuhotik ta paslot. Manchuk mesmelelil te bila yakaltike. Ay masnah bahtik ta skopik te ansviniketike. Hauk meto, mero yasnah bahtik zin. Ayk ashe lahelotikish, hauk meto, kushulotik zin. Ayesh akbototik castigo ta mahel, hauk meto.
mak ashelukesh lahotik yun. Manchukti me ay melotan ta kotantike, hauk me to. Ais bus kotantik spisil ora. Manchukti me bautike, hauk me to. Aitso bol machatik ulehetik yashkot kuntik. Manchukti me mayuk bir ay kuntike, hauk me to. Spisil kuninetik. Kermano tak, Korintio etik. Hamal kehtik te yalel ta toholik te bila ay ta kotantike. Melek ushbahe mesh ta kotantik. Mayuk bantis chebet kotantik ta toholik. Haesha tukelik tis chebet ta botanik ta toholtike. Hichah koponesh te biti kahnish nabe. Yakalbeyesh bayal vokol te yakuksh ushbahon ta botanike. Hish te bitik ushesh ta kotane. Mame hunuk yugo yashkoe sok te machatik mabash chunehik te kushul diose. Yabas nuh pinsba sok te to otanil te bila mastohiluke. Yabas huinsba sok sakik inal te ik inale. Humbal yotans ba sok Cristo te satanase. Yabas nuh pinsba sok te machas chune Dios te macha mas chunehuke. Yabas nuh pinsba te yash ain lobon baitik tabay te templo yun te diose. Merel jaish templo yun te kushul diose. Histe bitila yal te diose. Yamesh nainon ta yolilik. Teme yashbenon a. Koon Dioson yunik soklum kuun yamesh kotik. Tishye. Halsven te il te hish la yal shane. Lokanik metel ta yolilik. Parte me shabaka baik shiti kahwaltike. Mameshat sakik tibila ilay bile. Hich be hunash kotan yakik esh tahtohol. Koon me atatonik yashkoon. Te haeshe kav nishnab yashkoesh. Shiti kahwaltik te spisi yashuyune. Teshye. Cheval sun Corintios capítulo 7. Hichun hermano tak, te kushesh ta kotane. Te biti hichia lobotik te diose, hichun aka kikitatikiles pisi te bilayas voltes botik bak etaltik sok te kotantike. Sok te biti naotik stohol te shibantik sbah te diose. Yan nuk me tach ultesel te kotantike. Ushmesha wayotik ta otanik. Me tulmayuk machala kutintik. Sok tulmayuk machala boltestik. Sok tulmayuk machala lolaitik. Mayunuk ya kalbeyeshte aya mulik tahtohole. Mele kalbeyeshta nelalte ayeshte kotane. Manchuk te miyash kushinotik. Manchuk te miyash lahotik. Mero hamal kotana unik sok toyol nashk inal yakaya unik. Bayal mukubenk inal yakaya unik. Sok ay bayas bus kotan. Manchuk te me bayal te utinele. Tek Allah hulotik tabaites inal Macedonia Mayuk balah tahtik te lah kush kotantik sok te baketaltike. Kashish hukoltik tabayuk. Bayuk nash lah tahtik op. Sok bayal lah tahtik shivel. Hauk meto te diose ya mesmuktes bek inal yayik te machatik pek elike. Halas muktes botik inal kaitik tek Allah hul te titoe. Sok mahak nash mukuk inal kaitik yun tek Allah hul te titoe. Ha mukuk inal kaitik yun te mukube nash inal yayay aunike. Hala yal botikish te biti toyol avotanik te ya vilonike. Sok las chol botikish te biti bayal avok etaya baike. Sok te biti bayal naunike. Hiç kashem toshan busna kotan yun. Manchuk te melakak esta melotan ta sventa te karta la pas beyeshe. Hauk meto, mava yah mel kotan yun ta orato. Manchuk te melah mel kotan yun ta nelale. Yun la kil te la yak esta melotan che o shubuk al de karta Yanta orato ay bayas buskotan avunik. Mayunuk hais buskotan yun te la mela botanike. Hais buskotan yun te la sustesa botanik taskah te mel otane. Yun la mela botanik tas tohol te diose. Hich mabach ay te bendición ta toholik ta ventatik. Yun te me yah mel kotantik tas tohol te diose. Hich me ya yak sustes kotantik, sok te me yash kolotik a. Hich ma baya kaitik shan mel otan ta patin. Yante me hayah mel kotantik ta sventa nashte balumilale. Yeyak otik ta lajes tukel. Te vitila mela botanik tas tohol te diose. Ila vilik, lek oesh ta lok el yun a. Hich hacha nopik te vitila chahbanike sok te yash opohesh kune. Melele yak beyesh ilinuk avotanik. Sok ochivel ta botanik yun. Ta patila naonik te yak ana vilonike.
Sok la wak beyik tulan tohop te sel te mach ais mule. Te chiknata hamal te mayuk bila amuline hik ta sventa inkopto. Hishtek alalas e ubeyesh te kartae. Mahak nash aita kotan te mach ahasese kope. Sok te machak aso kolyune. Ha aita kotan te yakush chikna shan avilik tas tohol Dios te ay bayal koplal ta wotanike. Ha sventel te mukubenish kinal yakaitike. Hauk meto. Kashem toshan mukuben kinal yakaitik ta sventa te titoe. Melel bayal bus nahem yotan avunik te bitila wak beis mukul yotan. La kalbete titoe te mero lek te awotanike. Malah tak eslal yuun te bila la kalbeye. Hiç bitils melelil te bila la kalbeyeshe. Hiç malotilux pisil te bila la kalbete titoe. Te binash kotan avunike. Helaven toshan kuja yayesh ta yotan ta orato. Te meleyes naula te bitila chumbeyix mandal ta pisilik. Sok te huna wotanik la vik ta toholik. Sok te bitila vichik ta muke. Ta orato ayis mukul kotan avunik. Sok bayal bus na hemish kotan. Cheval sun Corintios capítulo 8. Ta orato hermano tak. Ya kalbeyesha wayik te bitil chikna hishutsiliotan Dios tas tohol te chunheletik te ayik tas kinal Macedonia. Ay bayas bus yotanik. Manchuk te me kashish bayal ya hibal yotanik ta kontroinele. Sok manchuk te me mero me bayaya ike. Hauk me to, kash bayal as sobik te koltayele. Hiç koem te biti ais kule halik ilele. Hap testigo on yunik te sok yotanik la yak iku tul tabak alahu yunike. Sok ashtoshan hiç la yak ik te bit ilya shu ta akel yunike. La yal botik bayal vokol te yakuk shu ya yak ik te koltayel yun te mach atik chulum yun Dios ta Jerusalén. Ashichu yunik yak el te bit yakotik tas maliyele. Mele ne la yaks baik ta abatinel yun te kahvaltike. Sok la yaks baik ta abatinel ta venta tik tas ventas angelio tan te diose. Hiç yun la kalbetikish vokol te titoe. Yakuk shbasutes ta tsobel te koltayele. Te ha nish nel ha tsob ta olilike. Hiç yun te haishe kashich huemish avunik te biti yantike. Kashich aish chun hela votanik. Sok ashich yanaik op. Sok pihubenesh talek. Sok ashich toyola votanik. Sok ashich kushotik ta votanik. Hiç yun yask antek ashich yatsobik te koltayel te bitil te yantike. Mayunuk ya kalbeyesh mandal. Hanash yak ante ya na x tohol te bitit toyol yotanik te yantike. Sventa yun te me yahna te me aish kushula votanik ta mero melele. Melela naui kish te biti ayutzil yotan te kahvalti Jesucristo Manchuk te me aish kule hale. Ta sventa shkushul yotan avunik te las katpuns ba ta me ba. Sventa yun hiç me yak beyesha kule halik ta sventa bitila yaks ba ta me bastukel. Ta orato. Ya kalbeyesh mandal. Halek te me yahutesik te bila hacha pasik tek ashtel havile. Melel nel hachesh ta sobel yun te yantike. Sok haesh atukelik te nel binasha votanik tas pasele. Ta orato. Binuk nashmea votanik ta sutesel ta sobel. Hishte bitil binasha votanik hachesh ta nelale. Ak ayakhu tur chikan te bitil ayunike. Melel te mach atoyol yotan te yake. Leke yil te diose te hichipalya shuyu unye yake. Mabak ashichash kambotik te bila mayuk yunike. Te biti hichya kalbe yeshe. Mayu unuk hayak ante ay bayal bila ayunik sok te hayash hilesh ta vokol yune. Hayak ante pahaluk mayuk avokolike. Ta orato ay bayal bila aya unik. Hichya shua unik te yak koltayik te yantike te biti bayal bila yas pasfalta yunik stukelike. Tayam vuelta te kala ay bayal bila ay unike. Hiç me yas koltayesh te me ay bila yas pasfalta unike. Hiç me pahal ay bila ay unik ta pisilik. Hiç te bitil tsiubi hilel ta sun te diose. Te macha bayal las sobe. Malas pas sobre yun. Hana nish hiç te macha teb nash las sobe. Malas pas falta yun te she. Hauk me to. Vokola yal Dios te bitila yaks na esta yotan te titoe. Hiç te biti bayal yah na este hone. Las chumbonish te yashtal yileshe.
Hich yun ta oratos pase mal yotan yeshtalilesh, melel toyol yotan abu unik. Sok pahalah tikuntik sok tito turk hermano tik te lex opral yun spisil te chunheletik ta sventa bit lek atehemish tas pokel te lek yachikope. Sok hanish la yichis tsael yun uk spisil te chunheletik te li ayikto, te yasunotik tabel. Sventa yun yah venta intik bael te kotayele, hichah pastik sventa yun yash ichota muk yun a te kahvaltike. Sok hich me yash chikna te binash kotantik tas tohole. Hayak antik te mayuk mach yas levotik muntik yun te koltayel te ashbayal te vente netik sobele. Hich me yah tzahtatik te mame ayuk falta yah tahtik tas tohol te diose, sok tas tohol te ansviniketike. Sok ayang hermano tik te pahalah tikuntik sok te titoe. Bayal vuelta kilo tik te toyol yo tantas tohol te kahvaltike. Sok ashem to shanta orato. Te mele junio tanta toholik. Hich bitil te titoe. Ha hoy bata atel sok ta toholik. Sok te chev shan hermano taktike. Haik tikun bilik yun spisil te chunheletik lito. Sok hayak ohik ta ichel ta mug te Kristoe. Sventa yun hich me yas naix tohos spisil te chunheletike. Akbeya gilik te bitil ashkushula wotanik tamero melel. Sok te bitil matoholok te toyol nashk inal yakaitik aunike. Cheval sun Corintios capítulo 9. Haugmeto te biti aisk oplal te koltayel yun te machatik chulum yun Dios ta Jerusalén. Ma puersa ok te yats eubeshan ta karta. Meleh naos tohol te bitil bina shavotan yabakike. Spisil ora toyol inal yakai te biti ayishun havil te hachesh ta sobel te koltayele. Haish te ayesh te akayae. Ishnish la kalbeya yik uk te Macedonia tike. Hich kol spisiluk las nopikish te yame yak ik uke. Hauk meto, lah tikunish inkermano taktikto. Sventa yun mayuk lot yashkot a te bit ila kalbeyesh lek ak oplalik te stohol te Macedonia tike. Hich yun yask an te chapalesh yashkos taesh. Hich te biti kalohishe. Mame hauk a te aichaosh tul yas huinon tel te Macedonia tike. Te me machapalukes in te yashkot tahtikeshe. Yameshk eshawotika unik te me machapalukeshe. Yun hun kotantika unik te bit ila kaltika oplalike. Sok te haeshe te me ataik muk ulk eshlal uk a. Hos ventel te lah nop te yask anya kalbe vokol te yashne lah bailgilesh te kermon taktike. Te hich me yaskolta yesh ta sobes pisil te koltayel avalokik te yavakike. Hich me tsobilish awunik yashko tahtik te koltayele. Hich me yashchikna te bit eyutzil avotanik yavakik sok te masuh bilukesh kuntike. Naik me into. Te mach ahteb nash yay avale. Hananish hich teb nash te bila yask ahe. Sok te mach bayal ye avale. Hananish hich bayal yask ah. Uhtul ak ayak te hichipas no pota yotane. Mame sokok melotan te yayak Sok mame suhbiluk te yayak Melel hak ushta otanil yun Dios te mach bina shotan yayak Yashu un te Diose te yayes mantes beyes pisil tachach bendición. Sventa yun hich me mayu falta ya vayik spisil ora te bila yashtuna unike. Sok hich me ay sobre la unik te yashua unik spasel bayel tachap lekil atelil. Hich te bitil tsiubihilel tasun te Diose. Las puktes biluke, la yakbe te me baitike. Te yutzil yatele, sbahtek inal mashlask oplal te shie. Dios ye yakbe yaval te mach ye avale. Sok ye yakbe vasve. Hana nishich yame yakbe yes pisil te bile yaskan avel abunike. Sok yame yes mantes beyesh te sit avaval atzunubike. Svente yun hich me yashua unik te bayal ya wayik koltayvanetas to hol te yantike. Hich me ay bayal ta chap ak ule halik yashkot. Svente yun yame shua unik te map isbiduk ya wayik koltayvanes pisil ora. Hich me ay bayal mach atige yalik vokol tas to hol Dios yun te koltayel ya tikunik bayal ta venta tik. Yun te alal yashkok kakbetik tas kabik te koltayele. Maha unasya kakbetik yun te me mayuk yunike. Haya kakbetik yun te yalik bayal vokol tas to hol Dios yun a.
Llame yalulay beyik yutzilas bil te diose. Yun hayas chikna ya yilik a te kolta yel te bit ilach une hix pasel te bila ya yal te lekya chikop yu te Cristo e. Sok llame yal beyik helaven yutzilal dios yu te bit ilmap isbiliuk lavak ik te kolta yel yash tunyunik sok spisil te yantike. Sok llame skopun beyesh dios ta toholik. Melek ushe ya yesh ta yotanik ta skate yutzil yotan dios te chikna hish te ashem toshan ta venteke. Vokol yal botik te diose. Melel Jacobotik buen muk mahtantik te mahnatik cholel te bitil aye. Cheval sun Corintios capítulo 10. Hoon Pavloon ya kalbeyesh bayal vokol ta toholik ta sventa yutziliotan sokshkushuliotan te Cristo e. Ay avalik. Mero pek elia yaks batek alal aita koliltike. Yantek alal kubul aye. Yastois batak op ay shaish kuun. Hichuk, haug meto tek alal yashtal kileshe, yakal beyesh vokol mamesh avak bonik te yesh toikop tas toholik te mach atike yalik tas venta nash ichbak te bila yahpase, mele hich aita kotan te yasituita kop te mach atik hiche yalike. Mele nish a te ichbak etotik nashe, haug meto, ma hichuk yakaiti guerra hichbitil te mach atik ayik tabalumilale. Yun te katehiptik te guerra mas vente uch'ichbaket. Te katehiptik te hotike. Ha te yipyuel te diose te yashuyah witik a te tulans ahke. Hichah lahimbetis kopral a te bila nophibal yun te yantike. Spisil toy baitik te yas kontraenik te bila aita nael yun te diose. Spisil nophibal yun te ch'ichbakete. Yame kakbetik chunik te Cristoe. Ya meshtal kakbe castigo ta ora te machatish kashinta ye mandale. Inti haishe kashel mesha chunik ta melel te Cristoe. Te haishe hanash yakalesh ta yilel te bila chikanya wilik ta sitike. Te me ay mach yal. Hayunon te Cristoe te meshe. Aka mesnata lek te biti koem yayay ta yotane. Melel te me yun te Cristoe. Hananishish te hotike. Yunotik uk te Cristoe. Manchuk te me yahtoi batak optebuk yun te biti ay te katele. Mayunuk te ay bila yashuyash keshawan yun te a. Mele hala yak botikatel tik te kahaltike. Sventa yun hich me yakak tiks ta yip avotanik ta stohol te diose. Maha katel tik te yahintikeshe. Mah kante ya kuyik te ha ay ta kotante yashitesesh a te karta tikune. Ay avalik tik usok tulan te karte tikune. Yantek alal ayon ta tohlike. Mayu gipyotan shaish. Soki alabambonik te kope. Haug meto. Te macha hichi yale. Aka mesnas tohol into. Te metulan yay te kop te yakal ta karte te kalal ubul ayone. Hishnish metulan yay te bila yash talpas be yilta olilike. Tammelel. Mame paholokotik sok te bit iyak os baik chaostul te yantike te stuke lex koplale yas baike. Mero mayux ihilik. Meles tuke nas leuhik te bilas isos baik ae. Sok stuke lik nash te yas pas baik sok te yantike. Yante hotike. Mashelavotik tak ashem toshan te banti mah venta tikuke. Ha Dios tuke te las isbotik te baik alal yash ate hotike. Sok halas tikunotik ta bay ayesh ta lum Corinto. Hich yun maba helevenotik te a ta bay stiil te bantik alalp isbilotike. Manatik bime avilelik te manchuk nel talukon ta tohlike. Melelha nela kalbeyesha vayik te lekyachik opyun te Cristoe. Mah venta tikuk te toyolk inalia kaitik yun te banti atehemik te yantike. Mah spas kaltik te ha kateltik te banti makatel truke. Hayah malitik te yash esmashan te chunhela votanike. Hich me yashu te yash ate hotik shanta volilik. Hauk meto. Mashela votik te ate bantik alal isbil te yash ate hotike. Patil ya meshk ashotik shan bael te yalel te lekyachik op ta bayantik lumetik te helavenk ashela unike. Hauk meto. Mamesh ochotik bael te ata banti ay yatel te yantike. Te yash kahtoik inal kaitik yun te yatelike. Te me ay macha toyolk inal yaye. Hauk me toyolk inal yaye yun te kahvaltike.
Melel mahauk lekyesh ilot yun Dios te machas tukel yayal te lex koplale. Halex tukel te mach ahayesh albot lex koplal yun te kahvaltike. Cheval sun Corintios capítulo 11. Ayuk bitil yash kucha unik te biti jovil nas yash kopohone. Chikante me amen ya vayik te kope. Tsik bonik me hiche. Bayas koplal ta kotan te manchuk yash yana avotanik. Histe bitil ayotan ta tolik uk te diose. Mele la kaks magatish kwem te tula mamlale. Hich bayas koplal ta kotan te mayuk amul te yakak atas kap te Kristoe. Hauk meto, yashi kotan te me ay mach yas lola yesh. Histe bitil lahta lola yel yuns pis kopchan te ebae. Yashi te me ay bitil yash yanah avotanik. Sok te hich mahunukisha avotanik tas tohol te Kristoe. Melel mavokoloki avak achikinik ta yaibes tohoskopik te mach atik yash ta yalbeik skopla yan Jesus te mahauk te Jesus te lachol beyes koplal awaike. Sok mavokoloki achunik yan espiritu te mahauk te espiritu abikuikishe. Sok mavokoloki achunik yan kop te mahauk te leki achik kop sventa kolel tik te awayuhikis tohole. Yakal te hone te mayuk bay peke kwemon yun te mukul pukopetika unike. Manchuk te me mash toho blek te kope, hauk me to, bayel te bilah na osto hole. Sok spisit ora hala kak beyesha na ikta sventa te bilah paso tikishe. Mayuk bilah kan beyeshu tuk te kalala chol beyesh te lekyachi kopyu un te diose. Habal multa kopik te hich peke la kak bae svente yun hich meyesh leku besh a te haishe. Mele la kan bestak in te yantik chun heletike, hauk me to. Teilah lahin a te kala la kak bata abatinel ta toholike. Histe kala ayon ta abolilike. Mayuk mach la kak besvoko tuluk te kala ay bila mayuk kune. Melel te kermono taktik Macedonia etik te shkotikuke. La yak bonik ta kap te bila mayuk kune. Hitlah 20 bas 20 yu mame ayuk tulukesh te yakak beyesha okolike. Sok me yah pashan bail. Hiç nişte bitil ayta kotante smeleli kopyu unte Kristoe. Hana niş hiç kaşel ayta kotante mame ayuk tulukeş te ayeshtas pamask inal akaya te yashuya komuniktas paselte bila toyok inal yakayune. Bi unte hiç yakale, yumbal mak ushukeş ta kotante hayshe, te dioses naote bayal usheş ta kotane. Hauk meto, hiç me yah paşan bayal te bitil niş kaemontas pasele, Sventa yu mamesh kavitik permiso te ay mach yesh levanik ta kope. Yu nyakalik tas leel te toyonask inale yayik uk hish te bitil te hotike. Mele lotil pu kopetik stukelik sok yesh lolayvanik. Tohol te eskuyos baik ta pu kopetik yu unte Kristoe. Tohol te mek ehel nask inale yakaitik yu unte bila yaspasike. Mele hich uk te satanase. Yaskuis bat ta chul abat yu un sakil kinal. Hichunte mach atik abatetik unte pukuke, mabokoluk te yaskus baik ta lekil abati unte to otanile, hauk me to, tas lahibal jame yashchikna a tas venta te yatelike. Yakalbe yesh yan vuelta, mame ayuk tulukesh te yakuyonik te sakohon jovehele, yan te me hich akuyuhonike, akbonik permiso te hichesh opohon te bitil jovehele. Sventa yun hich me yashu te yahtoy bahtebuk uk. Te bile yakal bale, mas mandaluk kahvaltik. Yun hovil kopnash te yash kopohone. Hich hun kotan te yahtoy batak ope. Aitzo bol mach atik te yastoys baik ta sventa nas bak etalik. Hich yun te hone, yam ehtoy ba yun uk. Te haeshe, buen pihesh atukelik. Hich ashkucha unis bolilik spisil te mach atik ayik ta jovehele. Mele escucha unik te mozo inele. Sok te meyas la himbeyesh te bila aya unike. Sok te meyas lo leeshe. Sok te me mukya yaks baik ta toholike. Sok te meyas mahbeyesh achoike. Manchuk te meyas eshavon ta yalel. Hauk me to. Ya me kalta hamal te mayuk yip kotantik te hotike. Hich maba hu kuntik te hich la pastik ta toholike. Hauk me to. Te me junio tanik te yantik te yastoyes inal yayik yun te bit ayik tak inale. Hichon uk te hone. Hun me kotan yastoyes inal kayun uk. Manchuk te me jovel kopnash te yashkopohone. Hebreo tikbal.
Hananishich Hebreon uk te jone. Israeletik bal. Hananishicon uk te jone. Habas umbalik te Abrame. Hons umbalot uk. Abatetik bal yuun te Kristoe. Ashem toshan hich ayon te jone. Manchuk te metabelon ta jovehel te yeshkopohone. Ashich ate hemon tukel ate biti ate hemike. Ashem toshan la kich mahel tan nukul. Sok Ashem toshan la kich ishchukel. Sok bayal vuelta te kan la hokone. Hue vuelta la yak bonik mahel tan nukul te lumal judio etike. Hate hun mas aka chavinik ta yalel te mahel la yak ik ta hun vuelta Oshe vuelta la kich mahel ta barate. Hun vuelta la kich ohel ta ton. Oshe vuelta vok barco te banti benone. Hunk al sokun ak ubal te shkaheton tabay te mare. Bayal vuelta benonish. Ashish bayal vokol yuun te bila shibantix bae. Hichbitil. Muk haetik. Elek etik yuun te lumale. Sok uk te yan lumetik. Ta lumlumtik. Ta hocholk inaletik. Ta maretik. Sok tabay lotik hermano taktike. Ashish vokol ta lubel ta atel ta kap. Aima vayon shutuk. Aik ash vokol ta vinal sok ta takintiil. Bayal vuelta lahkon veel. Sok aik ash vokol ta sik. Yun maba vet lekte kupake. Mahipuk nasha into. Uhunk al toyol yala la kaite biti aisk oblal ta kotan spisil te chunheletike. Teme ay macha ay ta chamele. Hich ayon ta chamele kai uk. Teme ay tuluk te yash yalesone. Yash irinun yun uk. Teme ay bila toyol inale kai yune. Hame toyol inale kai yun te bit ilmayo kipe. Te Diose te sta te kawal te Jesucristo Te helaven yutzilas bahtel inale. Hasna o te mah lotok te bila yakale. Te kala ayon ta lum Damasco. Te gobernador yun te lume. Te aitas venta te muk ahwalil aretas. La yakta kananta yel yun soldado tik te yochibas akul te lume. Svente yun yame sakonik bael ta chukel. Hagme to te kermano taktike. Las likonik koel ta mukul mosh ta bay ventana tas pats akul te lume. Hich kolon lokel. Sok maba ochon tas abik te soldado etike. Cheval 1 Corintios capítulo 12. Mas nupinte toyolk inale kayu te biti ayon tak inale. Pero yashtal ta kotante bila akboton kil ta telemal yilel yuun te kahvaltike. Sok te bila akboton na yune. Ay tulvinik te shune Kristo te naobes bata leke. Ayish da shan lahune bal havil te ikot moelk alal ta yoshka hal te chulchane. Mahna te me soks bak etal ikot moele. O te me masokoks bak etale. Hanas na o te Diose. Nobes ba te vinik te ikot moele. Hamahna te me soks bak etale. O te me masokoks bak etale. Hanas na os tukel te Diose. Ikot moel ta bay paraiso. Te bay la yes to holk op te mayuk macha yashu yuun cholele. Yashu te yah toyes bek inal yaye. Yan te jone. Maba yah toyes inal kai ta venta tukel. Hanas me yah toyes inal yakai yuun te bitil mayuk kipe. Te yakuk an te yah toyes inal kai ta venta tukele. Mahovil opuk te yakal te hichuke. Te meles melelil te bila yakale. Haug me to. Mahichuk yah pas. Svente yu mame ayuk mach yal tek Ashem toshan hich ayon te bikilele. Sok te bila yakale. Te bila akbotoh nas tohole helave na shutzilas tukel. Haug me to. Svente yu mame toy bayuun. Hich akboton te bilak ush tahbak etal te pahal sok muk ulchish te tzapal tahbak etal yakaye. Haya te hip satanas te la yachente sone. La kalbe yish vokol oshe vuelta te kahvaltik te yakuks lok esbone. Hauk meto, hich la yalbon. Tik at a te yutzil kotan avune. Melel te kuele, hayash chikna talek a te kalamayuk avipe la yuton. Hich yuun, binash kotan yuun te bit ilmayuk kipe. Svente yun hich yamesh chikna tahventa te yuel te Kristoe. Hich yuun binash kotan yuun te mayuk kipe. Sokte ayon ta bolk optayele. Sokte mashveh te bila yashtun kune. Sokte ayon ta ulcinele. Sokte bit il bayal ayon ta vokol ta sventa te Kristoe.
Melel te kalamayo kipe, ha bayal bila yashukun a. Hiç kopoho nişte bitil maça masnak inale, yun haiş nişte lavak bonik pase. Melel haiş yask ante laval bonik lek oplalte hiçuke. Manchuk temek aşpek el ayune, hauk meto, ma hauk pek el koemon yun te mukul pukopetik avunike. Melel spisil te mukul senyetik sok te chap atletik las pasta volilik, haya yakta na el te bitil mero pukopon ta melele. Ay balbanti mahichuk la kich esta muk te bitila kish ta muk te yantik chunheletike. O ha bal mala kich esta muk ta kopik a te mala kak beyesh avokolik yun te bila tunkune. Te me hiche, pas bon me perdon yun. Ta ora to chapalonish te yashtalkilesh ta yoshebal vuelta e. Mame kak beyesh avokolik yun te bila yeshtunkune. Melel mahaw ya kontas leel te bila aya unike. Hayak anesh atukelik te haishe. Melel te mail tatiletike, ha ay tasventaik te yas letak in yashtun yuun te yalsnich anike. Mahawk te alnich anetik te yas letak in yashtun yuun te smestatike. Hiç te hone binashkotan yah lahin te haye bila aikune. Sok manchuk te me yakah kushle hal tasventa utsidalik te haishe. Manchuk te me bayak anohesh te hone. Hawk meto. Temnash ayonta botanik te haishe. Manchuk te me ya na x to hol haesh te mala kak beyesh awokoliki un te bila tunkune. Hauk meto. Aya balik te lah na bila ku te lah lola yeshe. Te mach atik lah tikun beyeshe. Ay bal tuluk tas pisilik te lah lola yesh a. Te kala la kalbey vokol te tito sok tulshan kermanotik te bayileshe. Ay balas lola yesh. Melel tah chebal sok te tito e. Mabal pahal kotan sok. Mabal hunuk nash beht uno sok. Ay niwanya avalik te hanash yah koltah bata kopta toholik. Hauk meto, mahichuk. Smelelil yakotik ta kopta sventa te Cristo e. Sok tas tohol te diose. Kermano tak, te bayal kushesh ta kotantike. Spisil te bila yakaltike. Sventa yun yames tashan yip avotanik tas tohol Dios a. Melel yahshit te me mahichugyash kohta te bitiliask an kotane. Sok te me mahichukonta toholik te bitiliask an avotanik uk te haishe. Yahshit te me ay hachen kop avunik ae. Sok biktal otanil, ilimba, shatomba, bolk optaivane, mukin aye, sok toitoin bail. Sok te me bayal hachem kop avunike. Sok yahshit te yavak onik tak eshlal tas tohol Dios te kalal yashchat tal kileshe. Sok de repente yakok etahba yuun te tsobolesh te atao mulik tanelalto te mabasuh tema botanik yuun te amulvehike. Sok te chikanash mach alak opon abaik soke. Sok spisil te bilak eslaltik nasba te la pasike. Cheval sun Corintios capítulo 13. Te metal kileshe, ha yoshebal vuelta abi. Te me ay copias chahbaje, ha tome tulans koplaliash kot a te me ay chaosh tul testigo yune. Histe bitila kalbei te mach atix taos mulik a te cheval vuelta te la juneshe. Hanishiche kalbei shan tahun, sok spisil te yantike. Manchuk te me maba junehesh, te me yashtal kilesh te yan vuelta. Mayuk mach ayashkol ta castigo. Te meya vilik a te ha Cristo te yakta kop ta venta e. Mapek eluk yip yashk opota toholik te Cristo e. Melel yame yak beyesha vilik te biti bayal yuel ta toholike. Hich koem te biti mero mayuk yipe. Hich la yit ship anel ta cruz. Hauk meto. Kushulish ta sventa yuel te diose. Hananish hich te hotike. Mayuk yiptik uk. Hauk meto. Pahal kushulotik sok ta sventa yuel te diose, sventa yun yakak bahtik ta abatinel ta toholik. Te haishe ayame avayik ta wotanik te me aish unhel awotanike. Sahtayame avay abayik ta lek, mabal yakuk anaik te ay ta wotanik te Jesucristo e. Te me matoholok avalohik te achunehike. Sokota nuk te yakuk anaik stohol te matoholuk te yakotik ta chunel te hotike. Sok yak opontik Dios ta toholik te manchuki apasik te bila amene. Mayunug yakaktik ta ilel te lek oplaltik tukiltike. Halnash es koplal ta kotantik te apasik te bila leke. Manchuk te me maba lek oplaltike.
Melel mashuta contra en el kuntik te bilas melelile, hanas yas kanya yich pasel te bilas melelile. Yas bushna kotantik yuun te bit immayu kiptike, te me aya vipik atukelik te jaishe, sok hayak ambetik Dios te ashe lek yeshkweshe. Halsventel te nela tsiubeyesh in karta to te alal matos talkileshe, svente yun te alal yashtalone, ma puersa ok te tulanyak oponeshe, hanas meyah pas te bit ilyak obonkatel te kahvaltike. Svente yun yas ta yip avotanik tas tohol a te diose, maha yak obonkatel yun te yahineshe. Lek ay kermano tak, ayuk mes buhts avotanik spisil ora, antayek me te lek yashkweshe, muk ubenuk mek inal avayik spisil ora. Hunuk me avotana bayik sok lamaluk mek inal avunik. Akasones spisil ora te diose, te lamalk inal tasventae sok te bayak ushesh ta yotans tukele. Tul pat beya ba avotanik tasventa te chulbuhtiele, spisil te mach atik chulum yu un Dios las ticumbeyes patibal avotanik, ich aik te yutzil yotan te kahvalti Jesucristoe. Sok te shkushul yotan te diose, sok hame akasones spisil ora ta pisilik te chul espiritue, hichuk.